guys? So for today's video, I'm gonna show you guys how we pick our cherries at my grandma and grandpa's house. Bye! Okay, stay tuned. Bye! Let's go! Di ba na makita? Ayaw ital kay SPG na. So, are you ready? We're going to get cherries. Lumipat siya, may entrare pa. Ciao. Dove stiamo andando? A Galignano stiamo andando a prendere le ciliegie. Cerchiamo un ingegnere oppure lo portiamo lui in ferie e paga il biglietto. Quello lo sappiamo naman. Quello che dobbiamo e vogliamo fare. So we're here. Let's go and see the Ew! green. Okay, here are the cherries. Here's the cherry. Ako wala. Wala kay bay. Here. They are. See that? 9 cherries, guys. Those are cherries. Look. Look. Where is my sister? Let's look for my sister. Where is my siszt? My siszt is there. What are you doing there? Show them how to eat pagani ko. Murag. Be, pakita sila ba yun saan pagkaon, sir? Obvious akong luto. Dili. Imong gingon, tanaw, basin tanaw na din. Pakita nun saan mag-eat. Oh my god! Yuck! Disgusting. Come join us, pick agi katul. Naar diri sa ubos. Dili pagid ginan ako siszt ani kita mo ani. It's alam mo lang magdaot eh. Dini daot. Ayaw ko anong super ano. Pula. Kuan lang, pula-pula lang. No ko ano super pula. Oh, gapilang stem. Ayo pilang stem sis kay diretso manggod nato ni sa isa ka barato la. We're gonna put this. You know what we're gonna do with this? We're gonna put it in a nasa dito oh, murag mas pula. Wala si sa. Kaya ko plano nga sa ako lang robot na nagulat. Nara oh. What? Wow, lamig kay ni guys. Kita mo ani. Wait, I'm gonna show you. Nara oh. That's like how you'll know if they are so sarap. What? Questi oh. Kri. Tag sabi. Kanang pinaka dark. Sadya kilo pew. This one oh, questi due. Pati maurot? Wala, still na ako. Kanon lang na ako in face. So yummy. Nakakaon na ako siya guys. What? Ano rin siya oh? Kani?
Yummy! Be, mag-try ta aning kaning. Kita mo ani. Let's, ay, dili na lang kanila mas pula. Mas pula to eh, isudsad. Ay, daot. Daot, kita mo. Is daot. Daot. So, never mind. Si sa taga, kung tamis, be. Gusto ka? Be. Kuha. Ay, atay. Musaka ko. So, musakas ako. Sige, i-videos ako na musaka ko. Lang. Go. So, mukasaka na ako. Ay, mo na dagway. Bugok, manday ka. Ay, sige. Ibilat-bit lang. Nagchinilas. Wala. Ay, nagchinilas ka. Nagpas-love. Nagchinilas na lang. Di ko gusto magchinilas. Kay murag mahadlo ko. So, ali, pakita sila unsaon ako pag kuha og chiliji. So, hala, Bugok. nahulog. Kuha ato. Ako sa sila pakiton. So, ali, Nahulog. ay, aman, be. Nara, i-show sa ila akong kwaon. Di makita, ay na lang. Makita nila, Nara akong kwaon. Nara. So, ako ay, sorry na good. Nara. Ano na siya? Nawala na yan. No. May dami. na. Chinilas na ang tiniil na lang. Hindi ako sad, mag-pressure kanya akong pawid sa din ba? Yan na magdala, magigag kamera sa ano. Uy, bugok lang. Hindi lang ay murag. Pang nails na to ko, guys. Goodbye, love! Wow, Manila may may pagpalit. Stick, astum kanya te. May Palit. Mapalit na lang to sa joke lang. Kasi, dili pa tayo. Pero dili Manila sala, uy. Mugani. Dalawa na to. Agpas ba? Ano to ba? Sis, agpas sis, kita magugay diri. Anti-social bit ta. Let's continue to be that way. Hindi siya gusto magtamad diri kablo mga ano guys. Tungod. Wala siya gilamian sa amo ang gipang ano. Biyati. Sure, ihuho na lang gud na. Ibili na lang gud na diya pag time lapse sa gayon. Aha. Per Here. Mauro che ci fa un liquore. Here. Poi ce n'è Wow, that's a lot. Sì. That's a lot. Okay, we're going home. I got this last ano before we're going home. I love that. It's so yummy, guys. It's so freaking yummy. That was worth it. It was really worth it. We done? We done? We done? We done? Non le mettiamo insieme allora. So we're going home finally with this all our cherries. This is a bag full of cherries, guys. Yeah, like my sister is ready to go. I'm so kulot. It's so kulot. I love my culottes. Am I right? Do you love your culottes? Okay, that's all for today, guys. See you next vlog. Goodbye. Okay, like, share, subscribe. Bye.